Reka nonge kugusuhuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana aho uri hirya no hino mu gihugu ishya n'ihirwe mu buzima, by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali namwe muri kutwumva muri hariya i Bujumbura, i Burudi, mu Kamenge, Cibitoki, Kayanza n'ahandi hose. Amahoro y'Imana bane namwe. Ntabwo ibintu bimeze neza rero, tubyutse turamukiye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo tumenye ese umwuka uhari bimeze gute, amakuru ari i Bujumbura byifashe gute, muri Kigali ho byifashe gute, dore ko nta masaha menshi aciyemo guverinoma y'u Burundi itangaje yuko ifunze imipaka. Ibi ngibi ikaba yanabikoze ku mugaragaro, bagahita bafunga imipaka, icyemezo ariko gihabanye n'amasezerano y'umuryango u Rwanda ruhuriyemo n'u Burundi. Guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga ko cyafata iki cyemezo cyo gufunga imipaka. Mu jambo risoza umwaka wa 2023, Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye amarenga ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Redi Tabara. Redi Tabara ni umutwe ukorera mu Burundi urwanya igihugu cyangwa se urwanya leta y'u Burundi. Ni umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo Ndayishimiye yafataga ijambo risoza umwaka, ibi ngibi yabiciyeho amarenga avuga ko igihe n'igihe imipaka iruhuza u Rwanda n'u Burundi ishobora kuba yafungwa. Iyi nkuru yacu turaza kugaruka mu gufunga imipaka, ni bande bazabihomberamo, ni bande bazabyungukiramo. Impande zombi birumvikana zigomba kubihomberamo. Ibi bivuze nk'umunyamakuru kuko iyo gufunga umupaka dufiteyo abene igihugu b'u Rwanda bari mu Burundi, n'abarundi bafite bene igihugu bari mu Burundi. Hano ni ku gice cy'ubuzima. Ku gice cya politike ndemeza ko hano naho hari abazabihomberamo ku buhahirane, kuko imipaka ifunguye bamwe bashobora kujya mu Burundi bagahaha n'abandi bakaza mu gihugu bagahaha. U Burundi ni kimwe mu bihugu bihanye umupaka n'u Rwanda, barashingirana, barahahirana. Rero iyo umupaka wafunzwe muri ubu buryo buri politike, ingaruka ntizibura ku baturage. Ni ibirego u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko n'ibice Redi Tabara yanyuzemo itera u Burundi ntaho bihuriye n'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho, yizewe ifite nuko imipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda yafunzwe guhera saa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama 2024. Ibi ni ukuri kuzuye, imipaka irafunzwe. Ni umwanzuro wafashwe na guverinoma y'u Burundi. Icyakora nta tangazo ryashizwe hanze rivuga ko ku mpaye ifunga ry'izo mipaka. Bamwe mu Banyarwanda bagerageje kwambuka bajya i Burundi babwigiye ko bagerayo bagasubizwa inyuma. Amakuru yizewe igihe yabonye nuko ku mupaka wa Ruhwa uhuza umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi n'uruhande rw'u Burundi wafunzwe saa 7:15. Muri ayo masaha hari Abanyarwanda barenga 35 bajanywe ku mupaka bahabwa uruhande rw'u Rwanda, bivuga ko bafatiwe hakurya yarwo. Kugeza ubu ntibiramenyekana uko Abanyarwanda basanzwe bakorerayo imirimo itandukanye ndetse n'ubucuruzi bari buze kuvayo mu gihe imipaka ifunze. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati ya 2015 na 2021, bivuze ngo hashize imyaka 3 yonyine umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari ufunguye. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko u Burundi bugatsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bahungiye mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Niki cyatumye Ndayishimiye yihinduka u Rwanda mu masezerano bagiranye? Ni video turi buze kubereka. Perezida Ndayishimiye yakoze ikosa rikomeye. Ese iri kosa yakoze ni irihe? Ariyo turaza kubereka video. Inkuru bijyanye u Burundi bwaciye amarenga ko bashaka gufunga imipaka. Ibi byakozwe mu nyemerere gato yanze kwigarukira ku butumwa umunyarwanda yanditse uri mu gihugu cyara i Burundi, cyangwa se uri byigeze bibaho bagafunga imipaka ari mu gihugu cy'u Burundi. Bamwita Tito Hale, niyo mazina akoresha ku mbuga nkoranyambaga. Yanditse ati: ndi umwe mu bantu bashobora kumva agahinda, ubwoba, igitutu Abanyarwanda bari i Burundi bafite. Muri 2016 nagiye i Burundi. Muri icyo gihe ababyibuka neza umubano w'ibihugu byombi wari mu bipe. Kwitwa umunyarwanda mu Burundi byari igitutsi.
baraguhigaga bakakwica, batakwica bakagufunga. Hari abanyarwanda bakoreraga mu Bujumbura bambuwe bizinesi zabo kuko ari abanyarwanda. Hari umugabo w'umunyarwanda wari warashatse umugore w'umurundikazi bafitanye abana, anafite bizinesi Bujumbura. Bamutandukanyije na famiye ye, bamwambura bizinesi ze, baramufunga kuko ari umunyarwanda. Icyo gihe kujya i Bujumbura uri umunyarwanda, icyo wabaga ugiye gukorayo cyose ntabwo bacyumvaga. Noneho wagiraga ibyago ukaba uri umusore cyangwa urubyiruko, wisobanuraga uri muri gereza. Hari umupasitori wari waragiye i Bujumbura mu ivugabutumwa, baramufunze kuko batari bakeneye umunyarwanda i Burundi. Icyo gihe mu mujyi wa Bujumbura guhera saa 5 nta modoka cyangwa umuntu wabaga wemerewe kugenda mu muhanda, uretse bya bikamyo bya polisi na gisirikare bifite ihema hejuru ryanditseho Tata, sinzi niba mubizi. Nanone saa 5 mu mujyi wa Bujumbura muri buri kilometero habaga hari bariyeri iriho abapolisi, abasirikare, ku buryo n'izo modoka zishinzwe umutekano za Tata zageraga kuri bariyeri zikabanza gusakwa. Si abanyarwanda gusa, abarundi bitwa abatutsi bagirirwaga nabi n'abandi barundi abari aho bita mu Kamenge. Barabizi ibyari Burundi si byo kwibukwa. Uko nahavuye n'ibitangaza gusa. Byatumye nongera kubaha no gukunda Imana kurushaho kuko irarinda, na hamwe ubona bidashoboka ikahakurindira. Iyo hataba Imana ntababeshye ibyanjye byari kuba byarangiye. Kuva icyo gihe nubwo nari nkiri muto, nahise ndushaho kumva agaciro ko kugira igihugu ahitwa iwanyu, aho ugera ukaruhuka, ukerekwa urukundo. Banyarwanda, dufite igihugu n'abayobozi badukunda. Gufunga imipaka ushobora kumva nta kinini uhombye cyavaga i Burundi, ariko nkubwije ukuri abanyarwanda bariyo bari mu mazi abira. Ubwoba ni bwinshi kandi no kugirirwa nabi mu buryo butandukanye birashoboka. Icyashoboka cyose ngo abanyarwanda bari i Burundi barindwe cyakorwa. Iyi ni comment y'umuturage cyangwa se y'umwe mu banyarwanda uri hariya i Bujumbura, yabinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se rwa X, arimo avuga ibyamubayeho ubwo bafungaga imipaka 2016 bakayifunga we ari mu Burundi. Umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'imbwirwaruhame na Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi mu mpera za 2023 ubwo yashinjaga u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara. Ni amagambo Ndayishimiye yavuze mu gihe benshi bari bamaze kwizera ko umubano w'ibihugu byombi uri kugana heza, ku buryo bitumvikana uburyo yahindutse mu kanya gato nk'ako guhumya n'inyungu yaba abifitemo. Hari ikiganiro cyose Ndayishimiye yagiye agirana n'itangazamakuru, hari ikiganiro cyose yagiye avugwa kuri ibi bintu. U Rwanda rwo rwavuze yuko bihabanye n'amahame agenga umuryango n'amasezerano bagiranye. Nta byinshi u Rwanda rurabivugaho, nk'uko n'u Burundi nta tangazo ryo official rirasohora. Turacyakomeje kubakurikiranira amakuru ya hariya i Bujumbura, isaha n'isaha turagenda tubabwira uko umwuka waho uhagaze, uko ikirere gihagaze, uko ku mupaka bihagaze. Turagenda tuvugana n'abantu bamwe na bamwe batandukanye bari hariya mu gihugu cy'u Bujumbura, batubwiye uko bakiriye ifungwa ry'iyi mipaka, dore ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze kugenda neza, wari ugeze ahantu heza. Buri wese avuga ko ubuhahirane butangiye kuba bwiza, ndetse abantu batangiye kubarura icyizere y'uko ibihugu byombi ubufatanye bifite nyuma y'imyaka 2 buri kugana heza. Ariko bikaba byongeye kudugara kuri uyu munsi wa tariki 11 z'ukwa mbere 2024, wavuga ngo ni icyemezo kitari cyiza, icyemeza abenegihugu ku mpande zombi ntekereza batakwakira neza. Ntabwo yaba yibesha. Ni icyemezo cya Ndayishimiye umukuru w'igihugu tutari buze gutindaho kuko buriya politiki igira ibyayo. Twebwe reka dukomeze kubakurikiranira uko bwije n'uko bukeye amakuru y'abanyarwanda bari i Bujumbura. Murakoze cyane. Ni Mr. Jean Gugu.